iyo munda Yerusalemu kulubasha n'umwami Herode bakundwa Yakobo banamutolitwe kulubasha n'umwami Herode bakundwa Yakobo banamutolitwe Batoromayo akabangwa luho kuyisa ikyanya akafwa Maribu make mukundwa kuyi Batoromayo anagahebera Nesanire mukundwa gali maribu make kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tuna moyo wa furaha kuwaona watumishi wa Mungu. Mungu awabariki. Tunashukuru kwa aliko la wamama Association Root ambayo imeleta watu wa Uvira kuwaunganisha na watu wa Burundi leo ili tuchangie neno lake Mungu. Nashukuru kuona wachungaji wangu, Pastor Elisha ni mchungaji wangu wa kanisa. Namwona Reverend Tembo ni mzazi tena nampenda, ni rafiki. Na mapasta wengine ambao nimemwona Reverend Pastor tena ni director wangu wa masomo Isaac pale Kidumu. Yeye tunatumika naye kazi. Nashukuru Mungu kuturuhusu kuwa hapa leo. Wamama tunasema asante. Kanisa hili tunawashukuru sana kutupa hii bahati ili tusimame hapa. Maana hatukujiwazia kabisa kuwa huku kwa sababu ambazo mnazielewa za huko kwenu. Bwana sifiwe sana. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege. Umwijima utuma tutareba imbere iyo tuja. Umwijima utuma tutareba imbere iyo tuja. Nubwo bimeze bityo nzi neza Imana yavuze ko zongera kucyo yavuze, zongera nako yambwiye ko kwimana atari umuntu bibeshe. Zongera kucyo yavuze, zongera nako yambwiye ko kwimana atari umuntu bibeshe. Iyo yivuze biraba, yategeka bigakomera, niyifite ijambo rya nyuma kuri nje. Iyo yivuze biraba, yategeka bigakomera, niyifite ijambo rya nyuma kuri nje. Uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira, igihe cyo gutungwa n'amano kizarangira. Zinjira muri Kanani yanjye maze uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira we, igihe cyo gutungwa n'amano kizarangira. Zinjira muri Kanani yanjye maze ndoke. Tumupe Bwana tukufu. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Stefano akalashwa mabuye
kuisa ikyanya akafwa Stefano akalashwa amabuye kuisa ikyanya akafwa bali bumake mukundwa kuyitwa n'amabuye Stefano anagahebera bali bumake mukundwa kuyitwa n'amabuye Stefano anagahebera bali bumake mukundwa kuyitwa n'amabuye Stefano anagahebera Petero na yakamanikwa kibambonga kirya kemwa Yesu Petero na yakamanikwa kibambonga kirya kemwa Yesu bakamubalandula itwe lyagenda ase amagolo gagenda gengolo bakamubalandula itwe lyagenda kase amagulu gagenda gengolo mwaza Yesu zikalibula mwaza Yesu zikalibula zika yitwa buligo igulu lizina lya Yesu zika yitwa buligo igulu lizina lya Yesu Yakobo bakamutolitwe iyo munda I Yerusalemu Yakobo bakamutolitwe iyo munda I Yerusalemu kulubashano mwami Herode bakundwa Yakobo banamutolitwe kulubashano mwami Herode bakundwa Yakobo banamutolitwe Batoromayo akabangoluho kuisa ikyanya akafwa Maribu make mukundwa kui Batoromayo anagahebera Tesanire mukundwa gali maribu make kubagwa uluhu na wene Sikiliza Matayo akayitwa n'umupanga Filipo bakamumanika Mariko kwa kundi akabululwa kase kuisa ikyanya akafwa Mariko kwa kundi akabululwa kase kuisa ikyanya akafwa Wewe mezikali ndokufwa Tuberenge ndumwaza Yesu Tutaritwe bambere ukuli uziwa Igulu lizina lya Yesu Tutaritwe bambere ukuli uziwa Igulu lizina lya Yesu Bwana wabariki sana. Siku moja mavuno yataisha kabisa baada ya hayo Dua litazimika siku hiyo ya mwisho na utasikia injili Siku moja
watakusanya kwa furaha, kwa furaha, watakusanya kwa furaha, kwa furaha. Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja na Yesu, wataimba kabisa kwa sauti ya Mungu kumshangilia Mwokozi. Watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja na Yesu, wataimba kabisa kwa sauti ya Mungu kumshangilia Mwokozi. Watakusanya kwa furaha, watakusanya kwa furaha. Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja na Yesu, wataimba kabisa kwa sauti ya Mungu kumshangilia Mwokozi. Watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja na Yesu, wataimba kabisa kwa sauti ya Mungu kumshangilia Mwokozi. Watakusanya kwa furaha, watakusanya kwa furaha. Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? 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 Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza huko, uliyelikataa neno zuri la Mungu utakaa wapi milele? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza huko, uliyelikataa neno zuri la Mungu utakaa wapi milele? Watakusanya kwa furaha, bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi?
ufate mikrofone tuye gutereza haleluya Hallelujah. hanyuma komerezeho amen Amen. kandi nimba bishoboka iriya minota 5 tuyimara tweneze nawe mu 12 tubone guteraga haleluya oya ahubwo twabyina turazizina nazo tuzizina kuko Imana tugire neza. Kadusenge usabe kaduhaguruke bashoboye tubwire Imana ngo Mana tubishizeho iherezo mu izina rya Yesu. Hallelujah. Mana kuko wafashaga basongo kuruza kona tuzadufasha mu myaka iri imbere imisozi itararema isi itarabumba uhereye kera kose uruko waho uhereye kera kose uruko waho imisozi itararema isi itarabumba uhereye kera kose uruko wahoze uhereye kera kose uruko wahoze
dusabe Pastor Jean adufasha asenga Imana. Mzee Yohana gira Imana ngo Mana iherezo rigere mu izina rya Yesu gitambara. Amini neno lake alilosema nawe hata akawie, ni kweli atatimiza, ijapo sisi twabadilika. Yeye ni yule yule jana hata leo, Mungu wetu ni yule yule, Mungu ni yule yule jana hata leo, yeye habadiliki. Yeye ni yule yule, Mungu ni yule yule jana hata leo, yeye habadiliki. Yeye ni yule yule. Mwizina rya Kristo mwami wacu. Neno lake Ashimiye kukuri Imana iza yumva Tida vema fai ibyo twakubwiye mu mugoroba wa gatatu. True le mari